Il-braħ filgħaxija mijiet ta' persuni nġabru fi Pjazza San Giorgio, il-Belt Valletta, biex jipparteċipaw f'attivitajiet li jimmarkaw Earth Hour, moviment ambjentali madwar id-dinja favur l-enerġija sostenibbli u l-arfin dwar it-tibdil fil-klima. Malta naqdet għal darb'oħra ma' aktar minn 190 pajjiż sabiex organizza dan l-avveniment permezz ta' kollaborazzjoni ma' diversi stakeholders. Bejn 8:09 u 9:09 ta' filgħaxija ntfew landmarks u binijiet madwar Malta u Għawdex f'ġest kollettiv għal Earth Hour. Il-parteċipanti poġġew xemat quddiem il-Palazz tal-Gran Mastru li jiffurmaw il-logo tal-avveniment Earth Hour 60. Din l-attività ssir bilan li titqajjem kuxjenza dwar it-tibdil fil-klima u l-użu responsabbli tal-enerġija u riżorsi oħra. L-attivitajiet ta' Earth Hour fil-Belt Valletta kienu jinkludu fost l-oħrajn marċ mill-banda tal-Scouts ta' Bormla minn Pjazza Tritoni sa' Pjazza San Giorgio. Bil-pubbliku jkollu ċans li jgawdi minn proġezzjoni audiovisiva mal-faċċata tal-Palazz tal-Gran Mastru fejn ġiet enfasizzata li ħtieġa li nħarsu l-ambjent tagħna billi nkunu involuti b'mod attiv u napprezzaw l-ambjent ta' madwarna.